sengi sajan ka Ribhoi Youth Federation Sengkemi. Kalapan kup buram ya at pohon ringot ki Samla pulia na Ribhoi. Bat ki balapas bah haka secondary school living certificate. Kat bah haka higher secondary school living certificate. Kila sam kusnam syakido ki balawan syakmat. Haka science, commerce, bat haka arts. Haka bapan kup buram bat sam kusnam syakide ki Samla pulia. Lasakhi da kejingdon uma Vincent Bala. MP ka Lok Sabha. Nangta uba Meral Bonds MLA Nongpo. Dr. Celestine Lingdo, MLA Umsning, uba Daman Bat Lamare MLA Umroy, uba Bipul Thank you President Rangba ka RBYF, kinong yalam ka RBYF, yiru Rangba bat kinong hikai. Kinong ay jingkran hakatay kasngi, kilaya roe ya ka RBYF, namar bakal simkya, hakaban penkub buram yaki Samla ki balawan syakmat haka SSLC, bat HSSLC, bat kilaong bakatay ka jingpan kanmau, kalong tum shibenta hakaban kentiu yaka puli puthi omtang haka district hendai haka jalahi barok kawai hakawai pat kaliang uma Vincent Bala MP ka Lok Sabha haba ukran haka tiga sengi nalor ki kentian ajing sneng ya ki Samla pulie kibala yok khusnam ula airu ka Kular ban Pynioh ya kawai ka IAS coaching center Ribhoi namar ngakwa baki Samla na Ribhoi bakin long kum ki IAS IPS bat kum ta ter SSLC asri nakasul persen di Malaysia Makri ya Iristina di mana Saint Methodist High School di mana Alpha English High School Nombor di 70%. Ingin Pynioh siapa? Saya di Indonesia walang nakasih science stream, University Alpha English Higher Secondary School Nombor, Bandar Commerce stream Ilada, Bandar Alpha English Higher Secondary School Nombor. Kum kalenti jam, imau kendon iba pikir, wat hun ba pilayo hapo ka higher secondary school mo arts science commerce pilayo 90% 80% kadai tangga jeans dah nanne syakmat kadai kata ka real education lane kalenti ya ke basisya ke ba pidai ban tre sitom kam jur susu tena kalian kejongan nga apil ya ka RBYF ro na kawai ka por sa kawai ka por kamtam LSA lai banai sa banai shua ka final exams mo lora hila banle ki kenja coaching kamtam ki bayele matric ki bayele class 12 ki coaching centers kamtam ki kena jongi sport time Ribhoi ki kamtelot ka maths tehenrei anda kalawang ka national education policy ka patmai ngamkip ka state government jongi mo kadang pitsinga keren ban perlong compulsory we ke kamas de henry lada kamlong compulsory shoot nga kermen bagi kena ki jongi ki bayo ka result ka batko bunsin ka dina ka daw jong kamas namdon sibo di kenten man kren na kwa man kren tang kenten na kenten na ka poro kanayay na sukwa tang ban kentiu ye gine kena school ke be nganoy pi Nimder banhun tang hagani kerdan pemerintah. Nimder banyo ek award tang mentah kesini. Langit sem bapin tresitom bin minot. Kumlaong kini girang bak basede makren mene. Penbor kenta ek jimpure kot ke jongpi. Kadang ba Pynioh ek jingkang start kapas kam sukmat bat ngat kermen skem hero haki por kisgi di bansawan ro pinang yo soso yaki award leni khusnam bat kawai ro ngakwa ban pensnew ye pi ri yak ukor ke buram ke jongpi namar mentha pertai ke juk mentha ki kena school ki jongi ki kren be bat ki menang re ban buram yaki nang hikai ki jongpi ngano ye pi da menang re ban buram ki nang hikai ki jongpi hot pila ban kiu sisen arsen
tangba hakapala ke basau pinum lare lamar ki kidai ki kmei ki kpa ke jong pi haga jingnang ke jisar Baki kmei ki kpa ki jong i paki bram hiyeng ki dei pula ari rak sumari ni hado mentagasni dari ro kor buram ke jong pi da buram bhai kinong hikai sim ke jingnang jisar laki khnang ba pin po sakmat bat mi daki rong ki ba pher haga jingin Eastern Ribhoi College, ya Balawan College, ya ka Ribhoi Synod College, ka Northern Ribhoi College, Patharkma, bagus jadi import dia keren. Hagi sansnem lagonom no kinpoi besi hajar kat arspa tangi lepas degree. Ka District Selection Committee Ribhoi District ya advertise maximum sansnem sispa lingkos. Maximum kata di kepala abon Qatar bidang keren grade 4 bagi grade untuk grade 1 officer itu dengan MPS. Di nomor kata gede kepor kapan nihap dan perkat kuji kili kepala kepada hangi kemudian di jompi kikena sekolah tu kibadan kalah dan pursue for the study ya. We wish you all the best. Nihap dan don ka option nangai sepan. Yahun di exam berper ki recruitment berper bagi sarkar jala ke pelong hari kam sarkar. But we wish all the best untuk jumpi ru kubal keren mana cikmat ki IAS nang don tang wei ki MCS nang don tang arnut nduk mentang. Padan memi lagi boy. Kui officer atau kini kelas nang don ni so sorong ya kan. Tendre nalor ki kam sarkar recruitment berper bagi MPSC dan DSC kan dulu. Ni hak ban penkre ban position ni lagi na ke benda kiwi di kam di bagi kita. Kalau ambil ban sen kam ni jang ni ke function kam de taman ai di certificates bat kitu ki price. Andai ke pen I ya ka jing tristom jong pi kun ki kena school kade ka jing tristom entang pi andai ki no hikai bat ki ki pa. Te hakum kene ka khidmat ni kemau ya kecing tristom bat ka juk kopor ba phi klem pen le no ya kopor jung pi ha ba phi simti ya kono ka kam na ai ro kecing ro but kecing ai ko play ka RBYF baki don kum kane ka vision mo banten slor ya ki kena ya ki school ba ikini ki bai simenta kum ki sports ki prepare kajiro IP ki members jong RBYF ya kajing IT jong pi ya ka kamram ko jong pi ban chakri ya kari boy baro koi na kamau ba ni ai awat kumne na kamau ba ni kikini kipa ki parasnong prathau katno ni seo sarong habing yo ki kun jun ni ki pas bah ki le bah ki dong akor lah ka yin kasem kasnong kathau bat kari barok kawai na kamau kapor banga pas engineer hosnem chejar kenai spak kenai po katbangan poi sisnong baro kawai sisnong la isong sni mo la ordo sniang south ni sniang nakamau bi ot nga nang poi ngam tipe kila tanda poi tanga sole rain teng teng nai no bale ba baro sisnong namar ngade first engineer na kato kathai ki bro ki wan na keleng sisnong katsana podli sisnong nambakla RLC ki shamsi ban kamen hado kata but kade ka iya ka support but ki jing so shit hem jong ki nam so shnong habangi yo ki kon jongi ki start ki kon jongi ki batips ni but ki kon jongi ki ba poi ya ka thong ba ki thmo kum jo api yang ne ro na I ka ko ke so kumen jong ki ki school ki bala ban yo ya ki kena school ba poi sakma kambe ka bajang ban yo 90% 80-90% akan cukup pemerintah te
ai bakani kamde kajing kut lene tang kajing stam jong kajing jong kajing ti kani kan long kum ka foundation ya kajing jong kajing ti dang bon kijing ki banwan ha ki por ki banangwan kijing pensoy ki banangwan ha ki por banwan renga karmen ba phi kum ki kena school pin job ikini kijing nakawai kijing akawai kijing ba kinangbon ki award di Pynioh ki por ki ba dangwan ni kum ki nong nikmat ni kloy banerap nakapor supapor bat kamtam kum ki NGOs ki RBWF ki kloy banerap ban tentu ban kersan ki nakapor supapor ngairo ki di RBWF bagi ai ki sanspa tungka sibenai kapung kemal dengan nakapor badang lik school pada kapor bandali college apa Saint Mons ngawan nak yung kapaduk kaba na imda ka bukran nga siya yung bukran South Pa haka si Benay gila na competitive exam gusto kapor tingi yung bukran South Pa si Benay kabay bama po Saint Mons kapoy Life Pa grupo si Benay te naka South Pa nga badi menjo nga mau ting ipa boxes na pa pisay bon kijing kunswa te kerpat pi wak ngop hakitu pi jing pensua mababalay bangila im hakata ka cuk kumagalong manta bagi facilities ki babon ka challenge ka babon ladang ni husiar bha yi perlok bangidon teng ngingop haki perlok tenga kapa ipi kum ki krasul dei ban husiar bha dei ban pristong nakalian jonga ngana perkhat bha ngahi ngadon ka jing sio jang sio jong ik ya ka area Ribhoi hi baro goi kata election ni man bangasdang election ngasdang dari Ribhoi ting ngasio larem na jantiang larem rin man athili na Ribhoi joblut mah te Kular namanta man sai to bit doktor badi ba bipi thank you hai bipi ong banbo ya ka IS coaching center ngalerap ka IS coaching center te Silong lang Baki teknologi ke badan mata kai baki hikai Delhi kai baki hikai Silong kenio kamne apa Ribhoi piap siu don ki pap siu ni soba doktor bom meral bat thank you mah ila paniter ke politik ka kamba kitri soba identify ke jaka ngan Pynioh ai ke teknologi pen ai ka kamera ke bagian abaki students ki balik college lene kino ki bala pass ro kinio ngakwa he beri bandon ki IS ngada ko ay bandon ki IPS ki doktor ki engineer nang ni napo Ribhoi te pisuong hi ba ki Ribhoi kumboong mene ong ba monoboong to ki Ribhoi bit ni tengi ong ki Ribhoi basat na marbali kita ki IS ki IPS kimdon hikmat ki nong penyai ki balapang lalong chief minister kanosen doktor bom lalong minister lalong CM ubak CDCM ha